clear tu le ngai thatu zong te chibai le be kule December ni somni le pakhat sang ni somni le pathumania tuntuma po hian Israel le Burma boina chanchin tharlang sar zualte ilongai thaliangu October ni saria tanga ni somsari le panga chung Hamas le Israel indo wanga Palestinian thiza chu singni anchuang to ti Gaza Health Ministry chonan puang Israel Defense Force chuan Gaza City an lu chua kimta Hamas so lever lian ber an mu chua thuan soya athlak te exa antar langani kum tam tak chung sum tam tak senga an siam ania aro pui hle mai Hamas roi tu Ismail Haniyeh military commander Yaha Sinwar le Mohammed Deif te ral rel mun pui Hamas firfiak pol le nuai kho pui ania hetiang khopa ro pui lever an neiti Israel en thlatu ten an lo shimi lo kha amaka an haider luinge ti hi ngai tu atham fe om ni somsari le panga anin do nuwa po Israel hian Hamas hi ala chu chau thei lawani October ni sari thlengkhan Israel rama Palestinian jail tangza chu singkhat sang ruk zathum somnga le pathum an nia indo nu khan si sang thum lai anman belnia tuna tangza chu singkhat sang kwa zathum somsari le panni anni ti senior Israel prison service officer pakhat chuan a soi New York khopuya UN mun puilama UN Security Council chuan Gaza mi puite chomdolna Israel le Hamas indona cholai lok ni ro seti resolution pass antum chu US ngen na wangin ason leta voin lam hian an pass thei be se ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan khovelin US chu Israel athloba wanga andem noi loi kara khovel ram dangten Hamas demna thu chak chuak ve se adu thua soi Hamas shoi tu Ismail Haniyeh chuan Egypt ram atloa acham meka khataram shoi tu tenen Israel le Hamas indona inka hai chungchang khun kham takin an ngai tu ho me kani White House chuan Egypt rama inka hai chungchanga in biak na poimo tak an nei mek thua puang bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas so kan noi bovek ma chu indona hi kan chun chom rengdon ati Hamas lam chuan indo ti to pani ma chuan an mi sente an chualo wangti an soi ve thungani Gaza Stripa Kamal Adwan Hospital Director Ahmad Kahalot chuan Gaza Hospital sang te chu Hamas firfiak pol chuan military facility atan an man thin ngei thua soi Israel Security Agency in thua zofiana Ahmad Kahalot chuan Hamas te hian Gaza Stripa Hospital te chu anral thuam thuruk na tan le an mi le sa te om na tan an mang thin ti soin Israel sipai an man te po hospital a hian an throi ti a soi bok Israel Defense Force le ISA hian December ni som pan hi khan Kamal Adwan Hospital a kahalot hi an mana kumsang ni som atang khan Hamas zinga tel ti a soi kumsang ni som khan Hamas a hian Brigadier General renga laklu kani hospital a Hamas noya is ad-din al-Qassam brigade tana thoktu tam takanoma heng te hi doctor nurse paramedic clerk le staff member te anni atiani kahalot chuan hospital chu melma tila katanga himni a an ngaya wangin Hamas member te hian biruk na tan an mang thin ti soin an hospital nge ya po thoktu doctor nurse le midang te zinga al-Qassama ni na nei mi som paruk anom tia soi Hamas sian an mi man le ruk bote shoi kwal na tan ambulance an mang thin ti soin heng ambulance te hian damlo le hliam phurna konga an pui ve ngai lo ti a soi bokani lamka arwalin mithi somrial le pasari vui Manipur tual chung boina chuaka thi kuki zo nam mi somrial le pasari te chu nimin khan lamka peace ground na arwala vui an ni Manipura tribal le meitei te inkara inti boina thlenga Churachandpur district hi boina chuana satna munani nimina mithi te buina hun man po hi ven himna khau tak hnuaya bot sayani pathian ni zana tribal nampani inkara boina achua wangin lamka district a hian CRPC section za somni le pali man mek alania nakum February ni som paria thlengman aniang heng he boina hi thingkang phai khua chua kania tuna chuan boruak dai to ma se boruak monom tak ti chezonga che chuak pal anom ven thon thila mi pangaya tampun khom khamna thu pe khi man chun zom zel ani ri don ti
district magistrate chuan a choi boina chuan chan hi mi thi te phum na mun ming phwa dan chung changa tribal nam ni te du dan ain lan lo wang nia hriat ani ma se indigenous tribal leaders forum ain rol nuwa an boina hi chin fel nia soi ania itl fian aizol nodia le lamka a tribal shoi tu sang sang te an biak ron nuwa mi thi phum na mun hi Kukizo Martyr Cemetery ti lungrual taka an pom thuan soi nimina William tak mi somria le pasari te ruang hi thlaria don chu ruang da na huna da an ni William an ni theina ta na an ruang te pe chuak tur hian tribal pol te chuan thu nei tu lampo an nor na sale Supreme Court a in rol nuwa ruang te hi an chung ten hena pek chua an ni chowa nimin khan arwala vuina hun hi buat sai ani ta ni ruang somli le paruk hi lamka a mithida na hmun ami ni in abak mi somli le pakhat ruang hi karliam ta khan imfala ruang da na hmun atanga la chuakin lamka phur thlen an ni manipura meite namin schedule tribe pek an phut na doda na lantira me ni thuma tribal polin tribal solidarity march an buat saya wanga tual chung boina chuaka thi hi mi za somriat chuang ani towa himna zonga hmun danga tlan che hi mi siang ruk chuang an tling to bokani in le lo tam tak ti chiat le hal ani ba ka sa khomun poimo po tam tak ti chiat ani tel bok thunei tu lamin tual chung boina hi aziom chho to nia an soi chungin akhat to kin boina thar ala chuak reng thungani India in December ni somni le panni naktu ka lungoi lo na lan tir tum Eptupol in Telcom Indian National Development Inclusive Alliance chuan December ni somni le panhi hian parliament winter session nei meka F2 member tam tak suspend an nia wangin rampum hu apin lungoi lo na an lan tir don December ni som pakwa New Delhi a meeting an neya lungoi lo na lan tir hi an relani hei hi India in meeting an nei tumlin ani in party somni le pariat ayo te an tel India na kumlok sabha in thanpui nei tura seat an in semdan tur chungchang chu state tina soiho masak ani phodona state bila in remna an siam thelo ani chuan central leader te an in rol chodon ti Congress president Mallikarjun Kharge chuan a soi in thanpui nei ma in meeting hi voi ria atanga voi somvel lanei le antum tia soi bokani Russia president Vladimir Putin chuan Ukraine chungchanga Ukraine rambaka US le Europe nena in biak anin pe thua soi hemirual hian Russia chuan anram himna chu angai poimo berle aven tlat tur thua soi bok kumsang ni somni le pania Ukraine an run nuwa Putin hian in rem na om theina ta na in biak na nei anin pe thu alo soi lang pho to ma se khotlang ram te chuan athu soi hi ati tak tak lo ni in an nga yani Moscow Defense Ministry ho tu te na meeting an nei na Putin chuan Ukraine Europe le US te chuan in biak na nei an du ani chuan anin pe thu hi a soi ma se in biak na an nei poin an ram thana tura an duangin an kalpui don tia soi zui he meeting a hian Defense Minister Sergei Shoigu le Chief of General Staff General Valery Gerasimov Federal Security Service Director Alexander Botnikov te an telani kumsang khazakwa somko le pakhata Soviet Union a kedar nuwa Ukraine ram nia pomatanga za som pasari point panga hi Russia hian athunun me kani kumsang ni som pali khan Crimea bial luain nikuma Ukraine arun nuwa region dang pali lak belein heng mun te hi Russia sipai te chuan anopani heti lai hian Ukraine chuan aramatanga Russia sipai te chua vek an ni ma chuan a chol don lo tia soi Putin chuan Defense Ministry po thuam chak zel ani thu soin anram do tu te do le thei turin nuclear force po ti changtlun ani tia soi kumsak ni somni le panhi February thla tang khan Russia in teng asiam hi alet nga point parukina tipunga unmanned aerial vehicles chu alet som paruk point pariat le artillery cell chu alet som pasari point panga in apung bok ti Shoigu chuan asoyani kuminatan contract le voluntary sipai noi li le sing kwa lak bel ni in nakuma chuan contracted force hi noi sari sing li le sanga ati pun antum bokani Colorado Supreme Court chuan Donald Trump nakum president thlan nei tura an state constitutional insurrection clause awangin ain candidate ve theilawati
ko chuan Trump chuan state a candidate ani theilo tia soin a chan chu US Capitol kumthum kalta thlenga khan an ain ham noi wang atia Trump campaign chuan ko thutlu na siam chu anti democratic ti in an khin le tur thu an soingal thung tun hi presidential candidate disqualify nana section 3 of the US Constitution 14 amendment man masak na ber ani bok hetiang deuh chia Trump in candidate theilo nana New Hampshire Minnesota le Michigan a local pui to tero a lo tling lo thung ko thutluk na hi thathara tanga man tran chau tur ni in ma se Colorado state pona chuan man thei ani lo thunga ko thutluk na hi state chung bi ka primary election March ninga anei tura Republican voters tena president atana andu an thana tura man tur ni in nakum November a Colorado a general election po ngong thei tho tur ani thung ko thutluk na siam chuan he thutluk na siam hi ol sam taka kan ti ani lo angong len dan tur te le zona om thei te kan ngai tu avekani chuti rual chia chuan dan ken ko na kan ti tur kan ria lau emo du sak big nei haulovin kan thutluk na siam ma mi pui ngai dan tur hi sa haulovin thutluk na kan siam bok an ti he thutluk na siam hian ama a Colorado judgin 14 amendment insurrection ben chuan president a huam lo chan chu ming merin a soilang lo ati chuan hol zui bok he ko judge tho hian Trump chu US Capitol beina in nam noi alo ti to boka Trump thlop tu te chuan January ni ruksang ni som ni le pakhata President Joe Biden an in thana chakna certificate pek donin Congress lu chuain boina an siam alo ti to bok Colorado Supreme Court thutluk na hi January ni li sang ni som ni le bathuma tanga man tran thei chau turania hemini hi presidential primary ballot state a nei tura hun tiam ni ma chi ani bok Stephen Cheong Trump campaign thu puang tu chuan ko thutluk na siam chu diklo hul hwal ti na soya justice tin te chu democratic governor te ruat vek an ni ati bok Democratic Party leader te chu Paul Sanga president Trump ma so nei na ti buaya ni ti in chiang chana soya Biden presidency a rin na an ngat to lova hei wang hian na kum November a pe chu an ni lo nan American voters te chu an thei dan ang zonga dan an tumani ati Trump chuan ko thutluk na siama engma soi ala nei lo chungin a fundraising email tho chua ero hei hi dictatorship pian dan chuani ti na soi thungani Chin state Chimlam Kanpalet township a tual chung mi puite chuan khwarial chet na le ran nung te an puan thina wangin bukung le thlai thar chuate an ti chena salheya eileina harsan nan tong chong mek zela tual chung mi puiten an leile siamna an hlotlin lo na wangin eileina anin todel thei tolova fanau te zirna chung changa le nau pai lai ba ka kho chung nun phung thlangin ngong anei chho zela heng hi Chin state military council ten thunei na an lak wangania Victoria tlangdung chevela pinlaung ngaluai athet le kau thu khilong mari pankui le masia khwa tol chungmi zaruk te chuan bule vai mim te ching thin ma se an suwa samvek thin ani kumina Victoria tlangdung chevela ro atui atlak tama wangin ran nung an puang na salea vai mim le bu an suat na se me ma ruwa atam ema wangin arimpo achua thei mumal lo chu wangin Victoria tlangdung vela ele in tura kanhar salhe don ani ti in kho pakhata thunei tu pakhat tuang zalat chuan a soi military council ten thunei na anlak nu hian Kanpalet township a tual chumi puiten eileina anin todel tolova chung ko then khata pe chuan ni khata voini cho tlem an bar thei thu tual chungmi tele thunei tu ten an soi kum som ngami u tuang zarata chung te chuan kumin an leilet mun e kharli vela zawa bu tu ma se thile ruwa ba karan nung ten an ti chiata wangin mun thuma then mun khat chawan seng theya hei hi an chung ko mi som pali tan chuan thlathum vel kham khop chawani Victoria tlangdung chevela mi puite hian tun din hmana hian an bu seng lai takni ma se then khat te chu bu fai an leiboka military council ten thunei na an lak nu hian tual chung mi puiten lo lama bule bal ching thin ma se har sanan tok chho zelani chun zanin kan e in tur kan ngai tu na sa theilea zan kan muwa kan har chua poin engtin nge bu fai kan leanga khoi hmuna nge aman azio mangem ti kan ngai tu reng thina leidon maila kan thanom kwa tangin engtin nge kan leyang ti in kan ngai tu na sa theilea
rin ai na har sakhop mai ti in an kholal chuan a soyani ni ti nei le in tur kan ngai pui mo wangin kumina chuan sil le fen lam kan ngai tu hlei theilowa maniom hulna tur po ngai tu hlei theilovin ei tur bu fai ringot kan ngai tua tual chunga ral tlante ombok ma se tom hulna tur silpurin ain ei tur bu fai chau kan ngai tua ma saber ani ti in Victoria tlang dunga tual chung mi pakhat chuan a soi kan palet township a hian mihring sing ni le chan ve vel om nia chu ta nia za a som sari vel te chu thingtlang khuwa anom an rin thu township pa a pha ten an soyani kan palet township a hian bu coffee thingpui le thingbal an ching thin na in an chin to na hi kumsom panga lai ani towa kumina hian thingbal man pom military council ten thu nei nan lak ma a in ale thumin aman atlaniam to ani hetiang hian tual chung mi puiten yo le so kholama bu fai an le deuh ber thina military council ten thu nei nan lak nu hian yo le so rama kumtin deuh tho bu thar chua atlem sot zela ral tlan po an pung sot zel awangin tuna hian chin state huam chunga hian elein lama har satna nasatakan tok me kani in kalimeu le tai ngen kho in kar chuk thalam ni thum chung kong hon ani Sagaing region kalimeu le Chin state mar lam kho thum falam le tidim khwa in kalpona kalimeu le tai ngen kho kong chu December ni som paria ta chingin kalimeu pana chuk thalam chu ni thum chung kong hon ani thu CDF TDMC in ten an thu chwa an tar lang ani Tidim le tai ngen kalimeu motor kong le falama changa tai ngen kalimeu motor kong chu December ni som pariat som pakwa le som ni chung kalimeu pana chuk thalam kong an hon thu shiat ani a kalimeu achanga chin hil chholam ero chho an phari lo thu CDF CDMC in ten an thu chwa an tar lang ani kalimeu khwa achanga Chin state mar lam chhona kalimeu le tai ngen motor konga duty an omawang le inka boruak a chwa mai thea wanga mi puite kallo turin November ni somni pasari achang khan CDF CDMC in ten kong an khara hetia motor kong an khara wang hian Falam township warung khobula Chin hila changa kalimeu khopui pantur motor za chuangte cholkar ni chung an tang khang to thu shiat ani a heng baka hian indomia maram ri khodar chaw khomoi kal tur po in kalimeu achangin webula falam motor kong lama antlan kwal china mi pakhat motor chuan man chat noi khat le sing riat thleng akai chho thu shiat ani bok tundin huna khoshang shanga omten mani khwa achung te ne na Christmas mangcha ka an ho hun lai taka motor kong an khar la yin chuk thalam motor kong an hon chung changa an lom thu twal chung mi pakhat chuan asoyani hakha achanga gango kho inkar bung jung khwa a military council camp mi pui sipai changwal pol ten an lak sak Chin state hakha township hakha le gango kho inkar bung jung khwa a military council camp chu December ni som pasari tu khan Chin mi pui sipai changwal pol ten an be hnuwa an lak sak thu CDF hakha a thu nei tu pakhat chuan asoyani Jinglam dar som pakhat vel khan kan lak saka hemitu khian don le sipai tam takin min beina in kan lak sak thaya bozong kem kan lak thei chuan khochung po lak thei a ol sam mai thei ti in CDF hakha a thu nei tu pakhat chuan asoi he anin beina hian military council captain pakhat telin sipai an manual baka ral thom tam tak an lak sak thu CDF hakha a thu nei tu pakhat chuan asoi bok ani he in beina hian CDF hakha sipai pani ten ramtan an nunna an hlana Chin mi pui sipai tangwal sipai panga an hliam thu shiat ani boka bozong khwa hi Chin state le gango khwa ramria om ani thu shiat ani bok ani Falam khochunga inkana military council sipai officer pakhat athi Chin state falam khwa a December ni som pariat khan military council sipai tele Chin mi pui sipai CNDF te anin ka pa military council sipai officer pakhat athi thu shiat ani falam khwa a military council sipai bu ka om te chuan khochunga motor te dom dingin le mi pui te anti boy reng Chin awangin CNDF ten an be thu shiat ani a Mahamain kong an kharawangin Mandalay changin Chin state falama changin kalimeu a khwalzin motor an tlan china
motor lian pakhata chet noi khat emo noi ni emo an lak sak thina chuwangin heti hian kan kap ta ani ti in salai chungai chuan asoi anin beihun hi December ni som pariat jing lamdar somvel ni in chinmual veng pagoda bula voi khat chonudar khat vela khochung lailia voi khat anin kapa Military Council Sipai Officer Captain Ilin Anka Hlum Thu Siat Anibok Myanmar Ambassador U Chomu Thun Anna Chel Chunzom Turin Remti Ani Even Myanmar Ambassador U Chomu Thun Chu Even Myanmar Ambassador Atan Anna Chel Chunzom Le Turin Anthanon Le Thu Siat Ani December ni Rukhan UN Palai Thangpol Credential Committee te chuan Myanmar le Afghanistan palai te chu chol lai lok tir an ni hnuwa Credential Committee Chairman Mrs Jane Muga Palu Kabuli chuan tuma hnial tu omlovin anem nge le thu siat ani kumin November ni som Paruk Khan niwia khopui UN meeting a nominate thelu ani hnuwa UN Myanmar Ambassador Atan U Chomu Thun hi thannon le ani Kalimeu khopuya in ka buaina achwa mai theya wangin mipuite an thlaphang hle ra rel na le sumdo na mun rem chang tak kalimeu khopuya hian Military Council Sipai Mun Pui Region Command Dakasha Zani Somni Pariat Battalion Somriat Pakwa Battalion Support Battalion Telin Sipai Mun Pui Atlembera Pangavel a oma Tunari chuan kalimeu atanga khoper tamzoka mipui sipai ten an la thunun mek lain kalimeu khopui chung ero Military Council ten an la thunun mek ani Kali districta mipui sipai changwal te hian kalimeu khopuya Military Council sipai tele pisothi te omna muna mipui te huntiam ma a insaseng hlom tura an shatir to hnuwa mipui te an lungai hle a chhevela mipui te thlengin an hlauthon hloma wangin an tlan chenwal ani Kalimeu khopuya Military Council Sipai Mun Pui Dakasha Bulloka om domi mi chuan inka buai pal kan hlawa wangin kan chung te hena kanin son chuak ti in heti hian soi Military Council Sipai Mun Pui bula kan oma kan chung te hena kanin son chuak ri phota mun la a in seseng don ma ila kong an kharvek boxi a mun la a in son chuak tur po in sum le pai kan nei dai boxi lo heti hian kan nei loka kan chung te hena kanin thiar lut topa anin beipo in ani angin kan machon atul mayang chu ti in asoi kalimeu khopuya Military Council sipaite omna battalion camp bula mipui omta chu anin thiar chuak vek to ti in domi mi chuan heti hian asoi zuibok anin son chuak na sakhop mai battalion bula omta chu kan chung te hena kanin thiar chuak vek to a then khat chu tlang rama anin son chho hloma Military Council sipai battalion huna tanga lafea kanin son chuak ani ber mei ti in asoi zui ani tunla hian kalimeu khopuya mipui sipai te hian film khurna awangin khodanga tanga kalimeu lo lut tur le thei zong zong andang chatri phota kalimeu a khochung mipui te po khopona te chwa an phal lo thung ani thengba ka hian kalimeu khopui atanga khodang kalna tur motor kong po an khar deuh vek to a then khat chuan kong achia ta wangin kalimeu khochung an lu theilawa wangin bungrwa le tui al thei an chatlak thu siat ani bok thilman la chu asang chhozela leitur mu malpo a om to lo mani chawin atlan chwa theilawa nupui fanau te shwai atul boxi a mom som e chop tur takngial po a le khol na tur kan nei mu mal to lo tlem tlemin kan le ringot mai ti in asoyani